Emthoba sifusaka mina ingane miphasile ngijabule ngihappy uzotshela kodlubheke ngibongiseni ngiyakhuleka phasi ingane yami namhlanje ngikhela nginesizwe grade 12 yethu saki awube ngoba sani ngihappy ngibongiseni ingane yami ena 16 years phasi grade 12 asifane nje angicane iclass shebe hamba nami hlupheka namhlanje kufanele ngabe ngihappy ngifana hlupheka Kumenze uhlupha abantu ngibongisa ingane miprocess zonke amnenze kanjani ngihleka kuthiwa wesibone ithinejo zinyamangisha bangiqalekisa ngichashaza umndeni ngihlekiswa ngami kanti ushamba uyeswa ngikhuleka ngalani namhlanje sigila imali ingane zami ayisani fail namhlanje yote ngimingise ngikhuleka ngifasta grade 12 16 years nami ngizobe ngiba umuntu ngelinye ilanga kuloko uyayithatha inteke lutho ayithintithe ayenzihlele ngamakhosi maze ngahappy shembe emhlabeni namhlanje walile uwe lona hey ubona wayazi nedlozi mina ayidlala ezinje kuthiwa kuyaphela ngaso yangela ikhanda simbone ukuthi yathi indle sithukula sizobanyisa sila nawe ngasho lizithatha sithi ziyangijuqa namhlanje uNkulunkulu wangibona ngigule ebusuku kanti uthi ithula mntanami uzokusinda yakuhamba ngayibona ngathi ukuthi senzima nje vani ngibongise bamthobisi hayi kuze lo hlubheke inja le ihlelele ngekuthasola ube ngamehlo nenhliziyo ngele ngathathela ngajola